Selam i pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas za vas imam jedan super recept za jedno divno pecivo, mekano kao duša. Ostanite u videu i pratite daljnje korake. Ja ću naravno kao i uvijek ispod videa napisati tačne sastojke, a vi ako želite veću količinu naravno poduplajte. Pa idemo sa pripremom. Znači kao prvo sipam pola šolje mlakog mlijeka, pola šolje mlake vode, pola šolje ulja, jedno paklo germe suhe, ovo paklo sastoji se od 7 grama, sad ne znam koliko kod vas, uglavnom do 10 grama germe može da ide, to je se jedna kašika. Također ide jedna kaškica soli i jedna kaškica šećera. Sad sipam brašno, ja sam postepeno dodavala, ali to je na kraju bilo pune 4 ove šolje. Sad to sve fino lagano promijesim da se sve to lijepo sjedini. Znači dodajem postepeno brašno da vidim tačno kako će mi biti dovoljno da ne bude ni pretvrdo, a ni premekano tijesto. Sad je ovo potrebno dobro da se ukuha, da se dobije ona fina glatka masa. Znači rekla sam, tijesto ne smije biti ni pretvrdo ni premekano. Uglavnom pratite ove mjere i bit će kao kod mene. Tijesto treba ovako da izgleda, znači ni premehko, a ni pretvrdo. Pokrit ću krpom i ostavit ću da nadolazi, najmanje da se udupla, znači. To je trajalo negdje oko sat vremena, ako je topla prostorija, najviše sat vremena da se to fino naduđi. Sad prelazimo na obradu, odnosno na pravljenje ovih malih veknica. Prebacit ću na radnu površinu, malo samo isprebacivati onako na brašnu, nemojte previše namanjivati jer će nam biti kasnije tvrde, ne smije tijesto biti previše tvrdo. Dovoljno je samo da ga fino onako na brašnu oblikujete. Ja to rasporedim ovako na 12 ovih dijelova, to jest 12 kuglica pravim. I sad oblikujem ih, vidite kako su one male u dlan stanu. Znači ne trebaju da budu velike i oblikujem ih sve jednako u male loptice. Možda vam malo izgleda zahmetli, onako malo posla, ali nije stvarno. Kad se to uhoda, onda ide to brzo. Ostavit ću ovako pokriveno pod krpom najmanje 10 minuta da to fino odmekne jer će nam biti posle još mekanije. I sad prelazim na obradu. Vi ovo možete ovako i prstima da razvučete, ali ja sam koristila oklagiju jer mi je išlo brže. Razvucite negdje na prečnika 20 cm, ne da bude previše, preveliko, a ni premalo. I onda sam uzela puter, onako omekšan na sobnoj temperaturi i malo sasvim premazala preko ovoga, možda jednu kaškicu putera sam koristila na svaku ovu veknicu. Umotajte ovako kao pitu, uvrnite onako par puta i sastavite krajeve. I tu je to. Tako radimo i sa ostalih 12 loptica. One kod mene uopšte ne izgledaju perfektno i jednako, ali to nema veze, one su preukusne. Sad uzmem jedno žumance, stavim jednu kašku mlijeka, sve to fino promiješam i premažem ove male veknice. Ovo mlijeko u jajetu će dodatno da im pomogne da budu još mekši. Pospite susamom ili čorokotom ili nikako ne morate ako ne volite. Mi volimo susam pa sam koristila njega. Uglavnom, šporet sam zagrijala već i stavit ću sada na 180 stepeni da se peče oko 20-25 minuta. I to je to, kiflice su gotove.
ne znam kako bih ih nazvala, simiti, veknice, kiflice, nemam pojma, uglavnom kako god, one su tako mekane kao duša i ukusne, ma fantazija. Jednostavno možete da ih jedete same, možete da ih jedete sa slatkim, sa slanim, zato sam koristila malo soli, malo šećera da mi budu onako neutralne. Može i sa slatkim, a i sa slanim. I to je to, dragi moji, vidite vi kako su one divne, mekane, ma savršene. Mogu da se jedu i sutradan, budu jednako ovako mehke, ako dočekaju sutra. Ništa, dragi moji, ostanite mi dobro i zdravo, mi se vidimo ako Bog da u nekom narednom videu. Ćao!